Anyaya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anyaya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anyaya. Anyaya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anyaya. Anyaya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaungganyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apat pusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutuin. Daina ni Rudy ken Honeybee. Kadwada pay Dalulo Rocky ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Yes, nag-start na kami guys. Good morning kada kayo amin. Today is Wednesday. It's May 25. May 25. Ako nakalalis so ti aldaw itata guys. Why is it nga apay? Bakit napakabilis ng panahon? Pablo Rayuan is watching, my friend from Benguet, the head of the LGBTQ Miss Gay Bangay. Kumusta kayo dito? Ano dati bagbagam? Kasi pamadayo man dito yun. Please say hi to my friends Anna and Gina Lynn. Oh, I love it. Nagpintas fresh kakan kanayo. Thank you very much. I am very fresh always. Thank you very much. Raymond Francis is also watching. Good morning, Ina. This is Ina D in the place to be. Anya Ayap. At kasla agkukuak. Kasi dati, agkikiyakak itatangal daw. Ako ba ay nagbibinata, good morning, kada kayo aming nga dito yung RP building. Ito yan, iti very agal-alungugan, very happy. Kan very nga dengdenggan dagiti kaadungan. Naglalo kita nga oras guys, ni Ina D, ni Doc Honey, ni Uncle Engineer Rolly T, at dapay ni Bucket Beshi, at dapay nila kay Rocky, nga garotigit kideto nga pangal daw. Kumusta kayo? Datayo dito RPM DZRL Batak Radio Ronda 639 kHz kadigiti pihitan niyo ti radio. Itimet TV, you have your Bounce Back Network. We are connected to Bounce Back Network and Global Pinas TV 168. Lynn Montes Sabuco is watching. Anya Aya Benis, Anya Aya Bus de la Cruz, Anya Aya Tatang. Kumusta kayo ditan? Kumusta ni Papang sa Bukon, ni Limuel, kumusta na nga ta, ni Madam, anak na ganati asawa ni Madam. Nalipatan mo ito ni Benis, nalipatak pa rin, kamusta ni Benison. Kanda kayo amin dita Ruot, naglalo ka ni Boots de la Cruz, ni Eric de la Cruz, ni Makmak, da kayo amin dita Ruot Dingra, Sinupay. Oliver Versosa is also watching. I would like also to convey my good morning kani Apo City Engineer Richard Pungtilan. Good morning king Kaapo Richard Pungtilan. Kumusta ka? Nabay nga dita nagkitan. Kadi kita amin nga ubing dita baba dati RP building. Kadi kita gasoline boys tayo dito'y baay. Dito RP gasoline station ito'y baay. Bagong aura. Bagong aura Brigala ko na kasta. Pero sabaling nga aura, sabaling nga aldaw. Dali Agmata is also watching. Raymond Francis. Kumusta mo ni Ma'am Debilin? Kumusta mo dito napinta sa'yo nga sales girl itababa. Iti RP Grocery and Gasoline Station. Ala, kasta unay ti pa nagkukan, kasta unay ti pa panagtutudo kasta unay iti napipiksang ang anginan. Actually, di last week nga kasagad, the press release coming from the Pag-asa nga at umay nga tutudo
Dati ka ti mang kickstart iti monsoon rain. No monsoon rain kunanan apo dati napipigsa nga tudtudon nat ni sarili nga dabag yung tuloy na ang tudo. Di ka di ay apo Diyos ko di ka tubuong. Ana di kiti maited iti panagtutudo nga napintas iti panagbiag tayo. Siyempre, da kami nga agtaltalon naragsak di ama ko no kastuyan nga pinagtatalonan. No adda digiti questions yo no anak kayat yo giti topic anya aya nga topic ti kayat yo nga papagsasaritaan itatta kuno ni Pablo Royam hoy Desa de la Cruz bumangon kan agboya kan ken Dani rinugyan nan ti anya aya kuno na thank you very much magusto ka ulit ti pannakatis to hair mo inay kuno na napana nagpatis itayan ni kwa napana nagpatis si Kamaki Bayudan nga iso ti the manager of the marketing iti Converge. Hi Maki Bayudan, good morning adan to man i-PM ko king ka Sir Maki adan to man i-PM ko king ka good morning Ma'am Dalia Agamata, good morning mamang shout out man ken Bihon ko, bihon na kano te pansit na. Mama Tessie, customer ken Madam Rowena Berzosa. Thanks mamang ko na kanya. Hi Madam Berzosa. Nasabot mi pa ni Ireland Passes itatada kami dito C5. Api nga C5 nga tataaw-awagan da. Api nga C5 nga tataaw-awagan da kideti pagnaan nga deti diversion way yan iti going dingras nga magnakat ti sarat. Kati C5 Jela Manila, di ba? No adda digiti kayat yo nga pasamaken, no adda digiti kayat yo nga pagtasaritaan tayo tatanga Miyerkules morning. Mabalin nyo apong i-PM, mabalin nyo mat nga i-send. Good morning Maki Bayudan. Tro! Kunanap. Ni Maki Bayudan. Hi Sir Maki and the rest of the Converge. Agkakadwa kayo nung kada engineer pong tilan asika Sir Maki kani Ma'am Daybylin kati ubra ni Ma'am Daybylin ini kung kasagat isuda mapanin kita marketing materials da. Kailangan kita ta guys. I am wearing, thank you so much Arcely Asbik. Dati lang kita takat tiawag ni detiket fresh from the bed nga look. I am wearing tsaka mo ano dati nga brand. Manipod kanita takit tila ta isusuot ko kidati nga programa ket branded because I look like Brandy. Because I love Emperador Brandy. Anak connection na di dyan, idadak di bagyo, no kasi nga pinagtututo. Sa bagay di bagyo kat, awan altaw nga di agtudo. Uri summer kat, agarbis itatangay bigat, ito numalong kat medyo, ayaan baliktad, agarbis to numalong iti bigat nga kasakit medyo aginit-init, santo man igarbis nan. Nakapinpintas, Yoji Dichoso, Albornoz is also watching. Hi Kasin, good morning kada kayo. All Dichosos, kumusta mga tanimamang dita? Kumusta mga tanimamang dita? Bungkag, and all the Dichosos, the Joseph, the Maylin, and the rest. Di kita kaanak ako, nagbalin pa nga pulisan ni Engineeron. Kumusta nga dati anak ko pa nga nalaingan nga anak ni Kwan ni Maylin nagwapo kan kas ko na nakasa. Thank you so much ka napintas ka mo Yoji. Ay apo na good morning. Kumapete mampay lang apo Engineer Jaber, Engineer iti RPM DCRL. Good morning to kay ni apo Joel, Mr. Joel, iti RPN and CNN Philippines. Good morning. Good morning, Matt. Kadigiti Big Bosses Smith. Iti NGT Health and Wellness in the person of Doc Hani Tamayo. Good morning, Engineer Tamayo. Good morning, Apo Rod Sadjan. Api nga tawan ni Rod Sadjan. Ni Senadora, ako na. Ay, ni Diyosa nga ta, inuti pagigan nga ta, dati kaanak ka ni Diyosan. Ay, Senate yan nan, adan sa iso na tikwa, Youth Commission. Maligid ko pwede kong commission, ada Commission on Youth, wano Youth Commission, wano National Center for the Culture and the Arts, ada pa commission, di kita kong commission on national election, ano pa di dyan, commission on audit, ado nga kong commission. Ay, apo, dahil pasin di politiko nga ngainin agkuha. Nganganin agad oath-taking. Nganganin taking ni Apo BBM si ka Eric Cruz. Dillinger Aquino is watching. Hi, Eric Cruz.
Anak ko na yun. Mawatan dito. Abi, di ka na pa nakidaya. Yaman, Burberry ko na ni Eli Cruz. Commission to Parlor. Ano din? Commission to Parlor ko na. Yaman, Burberry ko na. Thank you so much. Dati Burberry nga, fresh from the bed look ko. It came from the Jerezanos, especially kani Arceli Asbig. Apo, kasta una, nakalamlamuyot, very soft and very silky. Correct ka, di bagbagada. Ni Apo Gordon, yan na ating meten kas, isumapan ken Senator Robin, padam anak kagugo po. Ay, ni gayam, dati gayam ka anak ka, di gayam pagkiganan na, way back, before election, it was Dick Gordon. Ni Senator Dick Gordon kayo ti pagkiganan ni Josa Santos. Josa Dichoso Santos ni Dick Gordon. Gagaputan na Los Valdez, ni uncle mo nga Dick Gordon, ti pa na itatakat yan, dati padam nga nagwapo ni kani Ruben Padilla. Ni Robin Padilla, ti pa na congratulations to all the fans of Robin Padilla. Kitain nyo, kaputi yung butos ko Robin Padilla. Nangabak, nimpa kadawas ni Robin Padilla. Congratulations kada kayo amin na nangabak. Apay nga tanakaragrag sa kita nga Miyerkules in the morning. Itimot solsona, di damang mamingga nga tanaktak. Adag birbirok ti butos, napukaw nga butos. Ay, apo, botos. Di ko matasidaan nyo ti birukan na yan. Di kita ko mamasida, birukan pa yon. Inaldaw. Nga kasapulan tayo ti kuwa. Masidsida. Diba, Jaber? Api, di nakinikan ti timer si ka, Jaber. Di naman inikan ti timer. Hawan latan? Dad malatan, Jaber? O sige, awang kan latan ti ipipan nga tayo na rin. Hi, basta guys, ay na nakabing pintas iti. Morning tayo tatangan Miyerkules. Tilangana ti tangatang kiat medyo arin to duwan. Itate umay nakdagasin ni Maki, ijading ras. Medyo napintas ti pulpulo iti angin, agabasit tarakitik ti tudo, arbis ko nakidi. Ngam napintas lata. Good morning manang kong anim pakadawas. Talaga nga very fresh ka. Guwapis ko na. Naka-fresh ang itatangamin, diba? So nga dapat tibado ka digitay ka kakastoy lata. Pajama look ko na. Nga mabalin dati nga usaran actually. Dati di naguso uso pa ilang itata dati fresh from the bed look kung kuna na. Dati kami digitay kasdan. Rocky De Los Santos is also watching. Ano, kumusta ka Rocky ton awid yo? Digitay ka aduan na the Eric Cruz, ito kakabagyan min. Happy birthday, gayam. Happy birthday. Belated happy birthday, Dirabi. Nag-invite ni Shaquille Bulibol Pelendengue, nag-birthday, Idi Kalman. Leilani Tagapon is also watching. Jana Garcia, good morning. Kasaon naman nga padpadayayo, ditawas na Roden. Manang Rowena and Romeo Doliente together with dati nakagugwapo nga anak da. Pitz Cabreros is also watching. Dati nakagugwapo mga gayam ko. Ni apa the angry nga nagkwasin data angry mo pinapanaing kuan friend musta kunana apa nga ta masursurun da kanya adamot angry nga nag-emoji makita to ni madamdama data no sino ka man nga nag-emoji iti angry apa nag-angry ka nga talilaan mo ni Pitz Cabreros. Good morning, kabsat ko na naman ni Odi Lon Duldulao, the legit secretary of Barangay Fos. Kumusta ang mama ni Uncle Agustin Juan Jr. Kandagiti Juan family iti Barangay Fos. Ni Auntie Berlin Madayag. Hello, Mami Mabel Rubio. Ano ti maubra tayo? Apay di na inikanti tayo. May latan, Jaber? Okay lang kano nga di nakikikanti timer yan basta bahala kano natan to isunto natan agi plastaran. Elmer Emerito Edra, how is Canada? How do you do, Sir Elmer Edra? Dati nakagugwa po nga mestro iti Solsona. Iso da digiti kadkado da Junel idubing da digiti sports. Sports da apay amok. Siyempre, kasano nga dyan, amo nga kasakit sa kinangalaga, kaya di kita anak ninimpa kadawas dita Solsona. Anak, kumusta tayo magditilawag city eh? Ito gayam, anak na ganan. Ito sa Nicolas, tinangabak nga mayor gayam kat ni Apo, Domingo Ambrosio. Ambrosio Domingo or Domingo Ambrosio? Jaber.
Domingo Ambrosio or Ambrosio Domingo. Mga kwan ay apo. Kaya kumanta topic at batak ni mama gayem ko na. Anong topic ko masika o didudulaw. No ada kayat yung topic guys. Mabaling kayong agi-suggest. Tayo sunto man ti bambanaw. Bawon tantanaktakan tayo into no madamdama. Nung gapot ang Miyerkules, tiyan da iti dingras. Adot agdengdengag. Kumusta kayo kadigitay kwa? Puro kumusta lang tapay laang. Kadakat katawa. Kumusta matitaglago? Ikan. Ita dingras. Di kita pada nga nalaas. Pada nga fresh. Kasi aglalaok mo at nalaas, ada fresh, whatever. Taalangan mo at hanmak nga malako amin, di kita ikan no dagtuma, di ka di i-resell lang tibiga na, di ba? O di? Nakunay na. Kaya't kumanta polo ko nakabsat ko na. Kaya mo dati polo, api kaya mo dati polo ka naglaka deto nakalaala ka sa 25 pesos na dita tiyan daan si ka o di ka gumatang sale ita 10 for 100 ti Burberry na lakan. Thank you very much again to the Heresanos and the Asbic family for giving me one terno of polo and pants nga Burberry. Dati mo Burberry nga kastaket nangina unay. Adapay na buya di rabi eh. Da kayo agdengdengag ti aniya aya. Da aywang gayang asabay tuloy ko ta kwento. No ana ti kayat yung pagsasaritaan tayo, anya aya dagiti kayat yung pagsasaritaan. Da kayo man ti agi-suggest guys, ag question kayo den sungbatan ni Inadi. No anat kayat yo sungbatan ni Inadi, anything under the sun basta kaya ka sungbatan, kaya nga i-explain, kaya nga i-elaborate kasama Timothy Radyo Tayo Kan TV. We are being powered by NGT Multimedia Distribution Services for RPN9 DZRL Radio Ronda 639 kHz. Ito pa lang Barangay Baang Barangay Baay, Batak City, kunana. Good morning to my dear Patrick Balagat. Patrick, o may kamang pasyaran no malam, tagsamutan tuman, agkwen-kwento taman, ipm naktuman, ibagang magkampapa mga umay kuntuman, pasyaran no malam, mamiss ko dito Balagat nga kakwentuhan, pamaraman dumawad kita ti bawang yu si ka Patrick Balagat. Unahaan, sumungbat ka, no amok ti PPM ko kani papam. Kita kam tuman-tuman. Mamiss ko ni Konsehal Balagat. Kan mamiss ko pa ni Patrick Balagat. Ukay-ukay kunan, ukay-ukay kunam manen, kunana. Mahilig at ti ukay-ukay. Ukay-ukay ko ng malin ko na ni Odi. No, this is not ukay-ukay. It's a brand new polo shirt nga bedroom look nga Burberry nga inted ni Arcely Heresano Asbic si ka Odi. Sige sir ko na i-PM mo man. Umay tuman mo si ka Patrick Balagat ka mamimiss ka nga katungtungtong. Nakamimas kami ti dati mang shashak no da duma. Mapana mo mang shot. The Balagats are my friends, EJ Kali, the Patrick, ni Papa na, and the rest, amin. Among na da, I feel so independent. I feel so welcome. No, paano, dyan nga kasakit ka sa dati, nakapinpin, basta dati, napintas yung aura, da nga kasangsango. Hanggang di kita hanggang kaslakin ni Odi nga, pungpung tutnok kwa. Dati ternok, nga kasla, pajama look ng, inted ni kwa. True! Nabuya da kano tayo interview tayo TV ko kita batak ko na ni manangin. Pagkaanar, commercial model kati TV ko son. Nga talaga. I want the TV ko guys kat kwa is still iti promotional activity tayo ket buy one take one at 1-2. Ni Doc Hani is in Baguio City because of the World Council Excellence Awards together with Sir Rolity, Engineer Rolity, so siyempre kinadwana, and siyempre siya pa lang tada dito di ba Patrick? Ukay-ukay ko naman ko na magugusok ti ukay-ukay actually adali kita magatang ko nga signature branded na dagduma but adamat lang tadi kita mang mounted kanya.
Thank you very much, Kim Castillo. Thank you very much, Auntie Berlin. Thank you so much, Uncle Agustin. Kandi kita sisters, the Mary Ann Del Prado, Juani, the Joel, ni Shasha, ni Beng. Thank you so much, Mami Nenita. Talaga, di na mo makalilipat no ka. Ni Pamela Carino Guzman. Grita man ni Pamela Carino Guzman. Iso mang titi sabon ko. Ng pangpapapintas miti skin mi kanimanang ko ngayon pa. Grabe. Doon mga nasa ukon puro greetings pala. Di kita Greetings pala. Ang tinapasamak tayo. Into no madamdama guys. Agsublitay tuman after these reminders. Agsublitay tuman pailang for Anya Aya again. Dito yung RPM DZRL 639 kHz Radyo Ronda. Welcome to West Farm. At datay dito ay Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Hi everyone, siya ni Dennis Gabriel Alipio, reporter iti DCRH Metro Manila, News Stringer iti GMA7. May isa ka pong stroke survivor, 5 years ko nga stroke. You know what? Half body, na-paralyze iti bagi. Although ada iti recovery iti, yung babae iti panag-usap iti because alalisto, iti panag-recover iti bagi, mga pagnaakon, ken kasman ganyo, pimpingtas iti speech ko. Nagsubli po iti normal nga panagsalita, kaya kastameten pimintas pa iti circulation iti bagi. Idi na atake ak, nagkaroon nag iti nervyos every time at danatay sumken madiarik na, gapot iti ata ko, may stroke ak manen. Yung babaen iti parusar ko iti tibikos, nekat di anxiety, nekat ti insomnia ken iti over fatigue. Iso nga kadagiti pada nga na stroke, gusto ka tibikos, kaputa very effective, mamimpisan, balbaliwan na, itirik na, kaya kastameten iti panunod tayo. Tibikos, the best. Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksak ken agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaungan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaarubat at inggen ti gargaragik a programa
ditoy RPN Radio Ronda sa Istres 9 apat pusipusan kadigita radyo. Umay mang parparagsak ken mang lilinay kadigita in kayulot-lutwen da ina di Rudy T. ken Honeybee. Kadwada pay Dalulo Rocky ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Mrs. Nympha Cadawas, iti Barangay Juan, Solsona, Ilocos Norte. Ket siyak, I am 63 years old at sakit ko nga asma. But, kabayatan ti inak panag tungtumar kada iti Tibicus within 2 years kaasi iti apo kada di kang itingitan iti COVID ket hanak pulos nga nag-atake DJ asma. But kadeti January kalami is na, siyempre panatang uyik kada so amin. I take Tibicus. I thank God nga anak nga na-confine because mayat met ti impact na yan ti bagit deti Tibicus. So ti makunak kada kayo kakabsat padasen nyo met deti Tibicus ta napintas nga para iti bagi tayo aglalo ka dito nga kalamidad, panagsasakit, panateng, uyek. Ket dito iti Tibicus laeng iti kaslang nakitak net nga nakapasaya at iti rikna. So take Doc Honey Tibicus para pumiksa iti immune system tayo. Anya aya. Anya aya. Anya aya. Anya aya. Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anya aya. Anya aya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargaragga. Anya aya. Anya aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaungganyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa ditoy RPN Radio Ronda sa Istres 9 apat pusipusan kadigita radyo. Umay mang parparagsak ken manglilinay kadigita in kayulot-lutwen da ina di
Daddy, Rudy T. Ken Honeybee. Kadwada pa'y Dalulo Rocky Ken Lola Beshi. Magrugi kada oras iti alas 10 iti bigat. Agin gana alas 12 iti tingna ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nito'y nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya! Walang pikunan, walang personalan. It's just pangkakatawahan lang. Yes, yo! This is Inadine, the place to be. Agsubsubliak for our Wednesday edition. Iti Anya Aya for RPN DCRL 639 kilohertz Radio Ronda. Good morning, Sir Joel. Good morning, Apo General Manager iti RPN DCRL 639 kilohertz in the person of the very guapo Apo Rod Sadjan. Kumusta? Ado di kita agaw awis kanyak. Itatanga aldaw. Kunada nga kasta, ina di. Anat oras ka kadi nga agawid. Ket napintas, ti aguumong, ken agsasarita. Itanga aldaw, kunada. Da Dos Ballesteros. Kunaman ni Dos Ballesteros, he is waiting. Ape kano nga dyan, nangiwat itata. Ape kano nga dyan, nangiwat. Diyos ko. Kuna mat nangina ti ingiw-ngiwat ni ina di so nga abi amin di ta pagtalna da kayo. Glogs to numalem. Glogs. Right after program kuna manen. Mano nga version aramidem ita nga program kung kunada. And better to them ang dance in love, charot. Just like me, you are in love. In love sa work. Kunamat ni, hi Erickson Agarpao Balansa. Shout out Iloco Moco Entertainment. Iloco Moco Entertainment, kung kailangan nyo ng napakagagaling na mga magician, si Erickson Agarpao Balansa lamang yan. Iloco Moco Entertainment. Good morning! Good morning kada kayo Sir Wilmar. Di tagle. Deta kitam nag-alive kan. Kasta ngiwat-ngiwat latta ko na. Agtal na ka man. Ano ti pagsasaritaan tayo itata? Kung nakitatay, nalipata kong si Kados. Distract kayo kin data Dexy. Ni mo dati Dexy nga kasal nagluto ak iti adobo nga bagbagis ko na. If I know gumatang tulat tama niya data tiyandaan data bagbagis. Ay apo. Kung nakita tayo earlier part of the program, I just nag-loss ak iti 3 or 4 kilos because way back I was, 2 weeks ago, I was 85, 86. Right now, I am 81, 82. Nung kitak-tupay iti integridad, dete weighing scale, kasi dapat doang nga weighing scale ti pagkitaak. So, I am losing weight. Congratulations, Ina D, kung nayumot kasi kaya't kung ka talaga mo ti ag-lose weight na dagsan unay kan, narigat ti agkwa, narigat ti agbirok, narigat ti agbirok ti adot magatang nga pantalon ng apo gatang nga gatang latap pantalonon abos ta 80 kwarta kanina magatang kanina ti kwarta ti iyon naklatang itapik itatang anya ayan nga Wednesday edition kada kayo aminan ana itiga po na nga naglus ka kunada ha anak nga nagdayatak ngam hangkung liniwliwayan itinangan. Iti bigat tila kanak, I always eat my rice. Agra-rice but from 2 to 3 cupfuls of rice, guys. Amuyo ti kan kanig itata 1 cup nga ampaw pay, 1 cup of rice. And then I need to have at least 3 to 5 grams of fiber. Dapat ada marunggay ko, dapat adalatak nga rusngusak nga prutas, uray ana. Then I need to have my sili every day. Sili. That is my antioxidant kan pang-burn ko ti fats ko nga talaga. Ano na ganan? Small man size con. Kung naman ni Dos. Okay, congratulations Dos. If your size is small again, hopefully I can have my medium or large size because I am XL right now. By December, unti-unti dahan-dahan. Because I've proven myself nga kayak mat iti ag-diet without depriving myself. Nang inag-diet ko na nga kastangam, you only need to watch your carbo intake. What are carbohydrates, guys? Ano ti carbohydrates? These are your starchy foods. Ti kung kunada nga kastagat, ice cream, digitay lang kano anapay, digitay
fast food, digitay, anak nang ganang nga food doon, chichirya, fatty foods, napadasak actually. That was 2017, 2018, and 2019 when I naalak itikwak ti kilos ko kat actually nagkilo ak iti 60. Digiti kasadlakan nga ko itikwa and I was so thin. Hamang nga tin nga ko nga nagpipintas ki didigitoy ko akong awan pulos ti kwak. I don't have any fats at all. Awan fat ko, awan baby fat ko kididin. Nabitatan, how me and this guys, kuna nasa Bernadette Parado is watching from Niños Hardware. Hello mami. Bernadette Parado, good morning, good morning. Oray shock, medium na kon. Kuna naman ni Dexie. Okay. Dito balangkantis, agkakabalangkantis, agkakaklemensya. Julius Pagulayan, agtudon best friend Dexie Thailand. Good morning, kumpad ko na. I hope you are all fine. Good morning, Mami Bernadette. Dati in PM cooking ka. Love, love, lots. Itatan, tikang ka nagtibigat guys. Hangko nga inforbid ti bagig iti rice. Agray saklata, may nga tuyo. At damot dati kanano ko it's either kwantong or salad nga parya kasi. Iti aldaw manon, medyo nababatit manon, half cup. Ngam in between meals, adano ka kang kanag, even may nga pandesal and a lot of water. Medyo, tiis ganda. Tiis ganda lang kasi talagang dati kaya mo't agpakutong, you really need to abstain. You really need to refrain from eating high carbohydrates. Digitay carbohydrates. What are these carbohydrates? Digitay your rice, corn, bread. Uri nga bread, uri wheat bread, uri white bread. Regardless, numadigest digita guys, digita starchy foods, agbalintulat na digita nga sugar. And it will eventually become fats no hamo ma-burn. Hello, naglas bang kan kason. Agtal na ka man Dexie Thailand anang medium, triple medium ko na naman. Hi apo aya, it's very hard to be fat and obese na duma. Hala nga may panggap iti I want to have this looks nga dati na pintas no kayat ko tikwa. But aside from that, aside from being vain, tadamo vain, vanity is within inadi. Adakin inadi ti vanity. No daduma, but hindi naman exage. Kayat ko lang I want to feel good. Feel good tap no may katman deto buyong ko nga kanayon ang tabon and may acid rises every time nga manganak. Kan ikatakman basit deti kwa. Anak na ganan. Dati, ang tabon nga kanayon, di ba? If you are fat, when you are fat and I am fat, kanayon na nga ang tabon. So, I really need to shed off at least the target ko kat 70 to 75 kilos. That is my goal. That is my goal kidating a year. And I am embracing it and I am losing 2.5 to 3 pounds na. My God. Congratulations to myself. Kasi awan timang congratulate king ka. You need to love yourself. Char-charutan da kala digite gagayem mo nga ay kastoy you lose a kilo, you lose dakkel ti apal da no si ka kumutong, dakkel ti apal da no si ka lumumog. So nobody will congratulate you if it's a job well done. Ti congratulations kunam to yourself because only you will love yourself. Hanga dati ka kita friend mo. Di expectaram nga friend mo nga mang-congratulate king ka. No. Isabel Santos is watching. Kitam Thailand Dexie. Nagsaon ni Julius ko na. Ores siyak mamang 70 kilos met ti aim ko itang a year. Nyalapay, nalingkay nga tumurtulad, manulad, kayo amin, agpapada, kilata kadamak, Beans, Bunso, Damaso, nga umututang ni Bark Beans, Bunso, Damaso, charot-charot nga, umututang kay iso, agpapautang, di ba? Napintas man takwentas mo na pamain man ako na. This is from Noah Miller. In regalo kanyak ti dati my one and only love. Tsaka mo, sa bagay ko nakata bahagi di purdutan da ko nak. This is not to brag. Thank you so much kidati nang tad amumlata together with my very very
very, very expensive polo shirt. And this is Burberry. Di ba? Napintas. Rose gold. Very, hanga traditional dito yung kita itikwa. Ani brag kumot lang i-boast ko. Nakapinpintas sila nga na iti actual because it's rose gold. Hanga dati yellow gold, Bangkok gold, dati naka-gold, naka-yellow, no. It's rose gold. It's a very unique gold nga chain and it was given my suitor. Dati agar-aram kanyak, adamin agar-aram kanyak nga Briton. Dos Ballesteros, di met tiyandaan aya, ikanakun ane, 100K ko na aginutang man dito yan. Ay apo, napintas man takwentas mo. Thank you so much, kadigitay ng third. I know, amamuyo ni sinno kayo. Basta tinaimas nga pagpadayat guys will always be high in fiber. High fiber. At least, sanga gum-gum, sanga kastoy, half cup nga marunggay, naimas detan apo din, take 1 cup full of rice, okay na yon daily. Agkape-kape akmutlata and lessen your fat intake and lessen your pulutan intake. Pulutan kayong kati, pulutanan tayo dito. Something white meat, chicken, you need to remove the skin. Ngam naimas mo latati skin, di ba? Ay, apo, Diyos ko. Tay, lakit di agpapapabsiksken ka ng teddetanan. No, it's a gift. It's a gift from my family. Apay si kaamom si ka, Mark Bonbins Damaso, adot kakabagyak. Adot kakabagyak, France, Germany, Japan, halanga Hawaii. Di mabalin nga agpakideto. Adda ka di nga rod gold. Yuta Hawaii mga rose gold. Si ka, Mark Bonbins Damaso, kat agabot di France detoy. Di ba? Intod kano dete dete nang iti po unak ti 5-6 dete badok kan dete rose gold nga Cuban link rose gold nga 18K kunana. Apay nga min masapol nga ipakita mi kanyang pinagpautang mi mesa ka nga naapal kunana. Good morning Ma'am Mary Jane, Apostol Marcos, Apo Ruben Marcos kani Brian Marcos. Ay apo Diyos aya nakadado nga pagsasaritaan, but we really need to end our program kidetoy alasang kabasit lang aliw-liwas ang kabasit nga pagsasaritaan and kada kayo amin apo nga agbirbirog itinapintas aside from your positive outlook in life ti obraan tayo gagayim kan kakabsat is ag-diet kayo mat. Mesa iti regimen ko iti panag-diet ko guys 1 cup of rice, a lot of fiber. Katimangmang ti fiber ko guys is Tibicos. Doc Hanis Tibicos will always be there for me. Iso nga, no, ma-attend ko to deta, ison to agbali ng ag-swimsutak doon, tasak nga talaga ti commercial model iti Doc Hanis Tibicos. Your probiotics, prebiotics, and enzymes, iso ti kadwa kamang pakpakutong kiniina di, kideto yung nga time, iso ti probiotics ko dyan, Jana Krista Garo, agmulmula na klat nga ruden, ipuligos mimet kwartami ako na yun. Talagamot, ni Dos Ballesteros ngamin, adabasit dete, may share na, may ipapautang na. At that time, adam ng 2%, that is good enough. 2% mutin takaya naman nga kumita, kaysa bangko nga sa 1%, 1% ba? Daka mo, dak sure. Alangan mo't nga agmulmula aklatan, alangan mga gasto aklatan kunana. Kawan no kaya yung tagpautang with noble intention ay adda kayo deta. Kada kami nga agpapautang. Kung naman si kados, diyak agsasao, madideta term mo mesam ko na. Tiamok no agmulmula ka lang ko na. Ala ni Mark Bonbins Damaso kitam kadlang. Apa is smolum ni Dos Ballesteros. Tikit kitaan ni Dos Ballesteros a day nga kasakap 10 to 30,000 a day. Numakala ko, digiti high-end na nga mulmula Mark Bonbins Bunso Damaso. Ape kasama ti pa nagkit-kitam, kaputa plantita la isuna. Ala ni Mark Bonbins Damaso gagayam yan kakabsat. Napan naman, di naman na getson kunana. Basaem nga nalaing anana kunana. Apay malin masapul mi sige nga rod. Charot-charot kayo maning nga bebeki kadigiti LGBTQ, the DOS, the Mark Bon, the Dexy, the Julius, and the rest. Ma'am Bernadette, ni Ma'am Jane Apostol, and the rest nga nagbuy-buya, nagdeng-dengeg, deto'y anyaya for
RPN, DZRL, 639 kilohertz, Radio Ronda. This is Ina D. In the place to be, syempre RPN, DCRL. Latta ko nam, gagayam ken kakabsat. Good morning kada kayo amin, and may you have the best lunch. In kayo gumatangan, in kayo makitsendan, tisidaan tayo, taniina di mapamat, bumirok iti, sidaan na, kat agday-dayat iso na itatta. Kadang iti agdangdangag, iti anya-aya, thank you so much for patronizing our show. Dati agal alungugan, sabsabali ken, nakaragragsak nga show tayo. Anya-aya, happy Wednesday morning guys. Love, love, love. Bye-bye.